Veče uoči početka nove godine prema julijanskom kalendaru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u Dubaju obeleženo je muzičkim događajima koji su one koji slave ovaj praznik podsjetili na krajeve iz kojih dolaze. Na sceni Jubilej u okviru velike svetske izložbe Expo 2020 Goran Bregović je sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane održao koncert pred veoma zagrejanom publikom. Ljubitelji Bregovićeve muzike, ali i oni koji su bili zainteresovani da je čuju po prvi put, mogli su da slušaju pesme i igraju i pevaju uz melodije koje je poznati muzičar sa svojim orkestrom izvodio na sceni. Publika je tako mogla da čuje poznate hitove poput pesama Mesečina, Ederlezi, Bela Ćao, Kalašnjikov kojom je koncert bio i završen, kao i mnoge druge poznate numere. U drugom delu večeri i u sasvim drugom delu grada, u klubu Q, u okviru hotela Sheraton Grand, za dijasporu je pevao i Nikola Rokvić. Svoj nastup započeo je nekih pola sata pre ponoći da bi veselu i raspoloženu publiku poveo u novu godinu pevajući svoje, ali i hitove drugih izvođača sa domaće estrade. Iskusni pevač svojom energijom i repertoarom držao je sve prisutne na nogama od prvog do poslednjeg takta, a nakon završenog muzičkog programa i Nikola je bio više nego zadovoljan odzivom i reakcijom publike. Toliko imam prijatelja i divnih ljudi ovde u gradu, tako da se radujem što sam došao. Večeras je bila sjajna atmosfera, proslavili smo našu pravoslavnu novu godinu i jako se radujem što sam došao. Ljudi su sjajni bili, stvarno od prvog takta kad sam krenuo pa sve do poslednje pesme su bili veseli, radosni. Osjeća se ta neka, iako nije toliko daleko, to je 5 sati avionom, ali osjeća se ta neka nostalgija za našim krajevima, našom muzikom, tako da ljudi su drugačiji kad imaju taj osjećaj i onda su otvoreni i prijemčiviji za naš melost i našu muziku. Kako je najavljeno, u narednim nedeljama očekuju se nastupi i drugih izvođača sa naših prostora, te se može reći da je pred nama zanimljiva muzička sezona. Hvala.